Kuću nam srušiše. Bog neka prašta. Ja ne mogu. Kažu da su nam oprostili što su nas tukli. Kažu, već je vreme da se ne sećate. Kažu da najteže bolesti nisu posljedice. Kažu da su naše žrtve bile sporedne i usputne. Kažu i bolje ćemo živjeti ako se protiv Rusije udružimo. A mi kažemo na to nikada i nikada u NATO. Deca rođena za vreme bombardovanja ove godine postaju punoletna, stiču pravo glasa i pravo da budu birani. Bombe nisu zapamtili, ali moraju znati. Nikad u NATO. Nakon bombardovanja porastao je broj obolevanja ženskih reproduktivnih organa, a danas obolevaju sve mlađe populacije. Napad NATO-a na Srbiju bio je jedan zločin protiv zemlje i naroda. Nažalost, ne možemo da vratimo poginule, ali sećanje možemo da produžimo njihovo postojanje. Ratni zločin ne zastareva. Ne zaboravimo. Ulazak Srbije u NATO je isto kao da se udrži za onoga ko te tukao i pokušao da siluje. Ja se ovoga ne sjećam, ali možda je tako i bolje. Šta će se dogoditi sa Srbijom ako ne uđe u NATO? Ništa.